Ndereti ya mũtitũ wa Mao na mĩgũnda nĩyo yarĩrĩirio na warie nĩ atongoria aya, kuona nĩmo maũndũ marĩa mahutagia andũ a rũrĩrĩ rwa Maathai na gĩkĩro kĩnene. Igongona-inĩ rĩa mathiko kaunti-inĩ ya Narok, mũmbunge wa Suna ya irathĩro na seneta wa Narok Leda Maolekina matetetie ũtonga wa mĩgũnda ya mũnini wa president kũringana na riboti ĩrĩa ĩrĩga kũrekererio nĩ minista wa ũgitĩri Fred Matiang'i, na kuringana na Oruto ti mũtongoria wagĩrĩirwo nĩ kwĩhokerwo bũrũri. Kama watu juzi anasema mtu alikuwa na eka 100 ya shamba, na saa ile juzi tuliambiwa wako na karibu eka 60,000. Hiyo maeka ilitoka wapi kwa miaka 8? Ilitoka wapi tuulizane? Tunataka 2022 Mungu akifikisha sisi, tunataka tutengeneze serikali ambaye italinda na itachunga shamba ya Wamasai. Hiyo ndio haja yetu kubwa sana kama ODM. Kwa sababu hatuwezi kubali wananchi wadhulumiwe. Hatuwezi kubali wananchi wanyanyaswe. Hatuwezi kubali wananchi wanyang'anywe shamba yao. Atongoria aya maugĩte mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga no ehandĩte gũthiĩ na mbere na kũgitĩra mũtitũ wa Mao, ũrĩa ona gũtuĩka nĩ ũkoragwo wĩhoketwo nĩ andũ a gĩcigo gĩkĩ kũrĩithia mahiũ mao. Maugĩte no nginyagia ũgitĩrwo nĩ ũndũ wa kũrũmbũiya marĩa matũrigicĩirie. Hii msitu ya Mao tuliposimama ni kitu ambaye dunia yote nzima inajua ile kazi tulifanya. Wengine wetu karibu tuuawe tukua ndani, lakini tulipokuwa tukitoa watu lazima tukumbuke ya kwamba ng'ombe ya Masai ilikuwa inakula katika hiyo msitu na haikuwa inaharibika. Kwa njia yoyote tutasimama na mambo ya Mau Forest. Na Mau Forest lazima ihifadhiwe. Nimesikia wamama wanaenda kuchunga ng'ombe hapa na mbuzi, watoto wanachinjwa. Sasa sisi tukichukua serikali, saa hii serikali inaendelea kufence ile phase 1, sisi tutaweka hapa phase 2 kama serikali ya ODM. Sisi hatuwezi kubahatisha mambo ya fofo. Hiyo tulipata baba akifanya, na watoto kama sisi hatuwezi kuacha, lazima ifanyike. Hata kama tutakosa kura, kaa na kura yako. Hatuna haja na hiyo kura. Sisi tunataka Mau Forest ifanye nini? Junet Mohamed erĩire aikari a Narok rĩu nĩ marũngĩte mahĩtia marĩa mangĩkorwo nĩmo matũmire mage kuoya ũtongoria mĩaka ya nahau kabere, na rita rĩrĩ mena mwĩhoko bathi ya ODM nĩyo ĩkaingĩra thingira wa iregi. Na safari hakuna kubahatisha. Safari ile ugonjwa yote tulikuwa naye ambaye ilikuwa inazuia sisi kwenda State House, sasa tumetibu yote. Ile mambo ambaye wa Jubilee walitufanyia wakati ile ingine, wakina gavana tunayo yote hiyo, sasa tumetibu. Wakati wa uchaguzi ambaye inakuja, ule mwenye ataenda kando ya Raila Amolo Odinga na Uhuru Muigai Kenyatta anataka shamba yake iende. Na wale aspirant wamesimama hapa, tafadhali msimame na chama chetu, kwa sababu hakuna haja nyinyi kwenda upinzani tena. Wale wanapiga kelele wa upinzani, sisi tumenyamaza, tunangoja kuapishwa. Si namna hiyo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.